Moje ime je Irena Ivović i ja stojim iza imena Mommy's Imaginary Friends. Danas sam odlučila da napravim nešto od starog džinsa. Naime, ja u kući barem imam uvek bar 3-4 para, najmanje 3-4 para starih farmerki koje čekaju, ne znam šta da se dogodi, i često kada razmišljam kako bi nešto veće pravila, one mi padnu na pamet, ali onda isto tako vrlo brzo odustanem, zato što mi je rad sa džinsom uvek onako škakljiv i lako ode u neki kič i nisam uvek oduševljena svim onim što viđam na internetu da je napravljeno od džinsa, to jest od starih farmerica. Tako da sam ja napravila jedno malo istraživanje na Pinterestu i potražila ono što ja mislim da bi moglo da se napravi od džinsa, a da pritom ne odemo u neku drugu krajnost, da ne napravimo nešto baš jako ružno i kičasto. I našla sam nekakvu takozvanu trouglastu torbu. Naime, to je torba koja se pravi iz jednog pravougaonika, čije stranice su, ako je ovo stranica A, stranica B će biti 3 puta stranica A. Tako, to je za ove koji ne voli matematiku u školi i govori šta će meni ovo u životu. Matematiku, ako pravite nešto, koristite mnogo češće nego što ste mislili. Tako da, ja sam se odlučila da mi ovde, u ovom slučaju, ovo parče tkanine je 35 puta 105 cm. I ovo će biti unutrašnja strana te torbe, naravno sa spoljne strane iskoristit ću stare farmerke mog muža, a ovo sam već isekla i pripremila zato da kada uradim patchwork sa tim starim farmerkama ne bi morala da posebno njih merim, već ću samo spram ovoga opcrtati i uzeti meru koja mi je potrebna. Ovo su komadi koje sam ja isekla od nogavica starih farmerki. Da, i htjela sam da sve bude od istog džinsa, to jest ja nisam htjela da koristim više različitih komada od različitih farmerki i nisam htjela da mi se nigde vidi onaj industrijski šav. Dakle, htjela sam da iskoristim džins koji ću sama ušiti i sama obraditi dalje, dakle da se ne vidi ništa od te originalne obrade i rada na farmerkama, da se ne prepoznaju farmerke ni u jednom trenutku. Takođe, ovde je parče nekog malo punije kanapa. Htela sam da isheklam od tanje kanapa nešto, srećem pa sam našla ove punije, zato što sam sve heklice zaboravila u školi. I naravno treba će nam šivaća mašina i možda jedno dugmence. Ja sam, evo jedno ovakvo, ili ako nađem neku zgodniju u vremenu. Pa možemo i da krenemo onda. Dakle, ovo su ti komadi koje sam ja dobila sečenjem farmerke. Malo ću još možda doraditi makazama tu gde je potrebno. Sad ću za početak samo da vidim šta ja u stvari tu mogu da uradim i koje delove da spajam i onda ću spojiti na šivaćoj mašini. Dobit ću neki zanimljiv. Vidjet će se da je šiveno, ali opet neće biti onako preterano, činim, bar se nadam da neće biti taj baka mi je napravila od starih farmerki fazon. Evo, za početak ja ću ovo sve da spojim na mašini. Sad, kada sam pospajala džins, prvo ću sve, ovako otprilike nekako to izgleda, prvo ću sve da popeglam lepo i to je onaj materijal koji ću koristiti za postavu. Ja ovdje imam neku kućnu peglu. Malo je improvizovano ovo sve. Ja nisam baš neki ljubitelj peglanja, niti mi je to nešto što rado radim. Sad kada sam sve ispeglala, prislonila sam ovu tkaninu koju znam sigurno da je tačnih dimenzija na ovo što sam spajala ispod i malo ću nacrtati ovde, dakle imam tu sa strane malo da popravim, da se bude pod pravim uglom, da ne bude u vinkl, što bi rekli majstori. Da bi mogla dalje da lakše radim, jel? Evo ovako, ja čak sad neću ni skladite ovu tkaninu sa ovu gornju. Da ću samo isjeći
zajedno na mjestu. Op. I sad ono u teoriji kaže ovako. Ako savijem ovdje pod uglom od 45 stepeni i savijem ovdje pod istim tim uglom i onda savijem po ovoj dijagonali, samo što ću se sad ja poslužiti čiodom da mi se ovo ne raspadne. Ovako. Po ovoj dijagonali. Ovo će biti moja torba. Ok. To ću sad isto uraditi i sa ovom torbom. Ovdje je malo mokro od pegle. Nije. Dakle, ako ovdje savijem ovako. U stvari, pošto ću ušivati, to ću savijati sa ove strane. Ovako. I onda ću dobiti taj oblik moje torbe. E sad ono što je potrebno je naravno da ja spojim ovdje i s druge strane na istom tom mjestu. I to ću za sad uraditi ovako čiodicama. Pa ćemo tu da prošijemo. Ponovo na mašini. Isto. Pop. Sad kada sam ovo pospajala, ono što u originalnom kroju koji sam gledala nema, ovi ćoškovi ostaju ovakvi, ja bih ipak uradila sljedeću stvar, a to je uhvatila materijal ovako i recimo, ja obično sad tu ne budem super precizna, odmerim, da mi je kreda, odmerim 3 prsta pa povučem liniju i po toj liniji ću proštepati sa obe strane ćoškove da bi dobila dno onako nekako trodimenzionalno i punije. Sad kad sam pospajala sve, pre nego što, ovo ima dobar oblik, pre nego što spojim ovu kao postavu sa ovim spojnim delom, ne znam sad što sam izvrnula, napravit ću sve one detalje koje treba da se pojave na samoj torbi. Recimo ovdje hoću da napravim jednu malu kao, ne znam kako to nazovem, parčence sa kanapom da se kopča tu na sredini torba i to ću napraviti od ovog parčeta džinsa i ovog kanapa koji se nalazi na stolu. Znači ovaj kanap hoću da zakačim preko dugmenceta tamo koji izaberem. Neće mi trebati više od ovoga. Stavit ću ga ovako preklopiti i onda ću to da prođem na mašini. Posle naravno da izvrnem, obradim i prišijem za samu torbu. Ćemo to sve spojiti. Mislim, spojit ćemo postavu i ovo. Tako što ćemo okrenuti opet lice ka licu, a onda ćemo polako pospajati čiodama i na kraju ćemo ušiti tako izvrnuto. Ostavit ćemo naravno na jednom mjestu da se, to jest ja ću ostaviti, a i vi kad budete pravili kod kuće, da može da se izvrne. Sad kada sam
pospajala po ovim linijama. Ostavila sam ovdje na jednom mjestu da mogu da izvrnem torbu sa druge strane, to jest na njeno lice. Sad ćemo ovo naravno, ovdje sam namjerno ovako ostavila nezavršeno, tu ćemo vidjeti šta ćemo. Moram još da vidim u stvari da li će biti ta ručka od džinsa ili od nekog drugog materijala. Sad sa unutrašnje strane ide ovako i ono što bi ja možda uradila eventualno, naravno prepeglala bih ovo još jednom po ovoj ivici i onda još jednom prošla taj štep u krug. To ću sad i da uradim. Možeš da... Ovo sam sad obradila onako kako sam željela i pronašla sam dugmence koje mi se sada u jednoj od ovih mojih kutija sa dugmićima. I odlučila sam da će ta ručka koja ide na rame biti napravljena od ovog parčeta materijala. I ono što ću ja sad uraditi je ono što bismo rekli, jedan pribuč će biti, ali nadam se da će da radi posao. Dakle, na ovim ćoškovima ovdje, gdje treba da prišijem ovo, uradit ću sljedeću stvar. Presavit ću samo ovako ovo s kraja i prišit ću ovako ovdje na mašini. I to ću raditi s jedne i s druge strane za početak. Onim nekim cik-cak bodom da ga učvrstim što je više moguće. I sad kad sam ovako stavila ovdje, to sam uradila sa obe strane, uradit ću sljedeću stvar. Ovo izvučem. Savit ću samo srećeva više konaca. Savit ću to ovako, ovdje, i s ove strane, ovako, i proći ću još jednom ovdje ovako. Bez da se ušiju prsti. Dok se debelo, sad ova moja mašina je baš kao igračka, ali evo, uradila je posao. Prošla sam par puta tim cik-cak vodom, levo-desno, i dobila sam ovo. Sad mislim da je ovo dovoljno čvrsto da se neće pokidati. I ići ćemo ovako, sad ovdje, skoro do kraja. Poslije ćemo samo ostaviti malo da obradimo, da se isto ta stvar ponovi sa druge strane. Sad gore dole nekoliko puta, samo da ovo sve uspjeli sve okrene. Neće. Ovdje me ona još malo se podigne papučica. Ovdje možda u mom slučaju bolje da to prvo otkačim sve. To sad izgleda ovako. I nije tako strašno loše. Bitno je da je čvrsto. Ja bar znam da torbe napunim koje čime i da važno mi je da to tu naravno ne popuca. I ostalo još da ušijem ovdje ovo dugmence koje sam izabrala. Evo, ono će biti tu recimo. Onda ćemo naravno ušiti ovim običnim iglovim koncem. To je to. Torba je gotova.